uvek više jeste slogan koji će praktično ostati sa ciljem da upravo i organizaciono podižemo limite, a sa druge strane da radimo konstantno na motivaciji trkača koji iz godine u godinu dolaze u sve većem broju u našu prestonicu i mislim da je to nekako oslikavanje pravih vrednosti koje Beogradski maraton neguje. Beogradski dani porodice počinju sa vikendom kada je Beogradski maraton jedna manifestacija koja deli iste vrednosti koje je Beogradski maraton kroz promovisanje porodice i značajnih vrednosti koje porodica sa sobom nosi. Smatram da je mnogo lepih sadržaja u naredna 2 meseca u gradu Beogradu i poziv za sve da posete sve sportske i kulturne sadržaje koji se nalaze širom grada na mnogo lepih lokacija. Mislim da možemo zaista sa ponosom da kažemo da je to jedna manifestacija koja će dočekati dugu tradiciju kao i Beogradski maraton,